vukeya bantwini Vucks Galas hi hetelela vulavula hi Galas kwalano ku Ben Mayenga na Joshirman va fana hi ku Xitsonga music is full of negative emotions. Welcome to Controller Show. Please subscribe. Okay, tolo Galas aba live loko mi lava ku vona timhaka ta kona fambani ka YouTube leyi mi nga ta yi vona laha mi tlika mi ya vona ti-record ta vona. Galas va poste record ya vona vulavula na va ka vukeya mhaka ya beat ya Gazapiyo. Galas ti komba a va lava ku setla agreement ya vona kambe va ka vukeya va ve na ku ka va te nyimpi leswo va kotanga ku fikelela ka agreement. Leswiwani swi endle ku va ka vukeya already se a va kume ti-advisors ta wrong eka mhaka ya beat, so a va kume information ya wrong. Mina a ni ta ku va ka vukeya n'wina mi nga ku yiseni ka mhaka leyiwani ku yi leha hi ntamu. Loko ku ve a mi amukele ku lava ku hakeriwa jini ndhava mi kale mi ye emahlweni mi ya yisa timhaka leti eka not ka va nawu but ka YouTuber, so swi tisa fame a swi tisi ku vuyeriwa, a mi nge vuyeriwi hi ndlela leyo. So a ni ta kombela ku mi hlangana na Galas mi endla agreement ya n'wina swilo swi tshamiseka, hikuva ku yisa mahlweni mi karhi mi vulavula ku mi Galas lexi a ni hleketi ku swi ta mi vuyisa xitshunxo. Number 2, Ben Mayenga na Joshirman va fana. Ben Mayenga u lava ku swilo swi favor yena u hehla radio ya Munghana Lonene ku va yona yi ri karhi yi yima na sayiti ra Joe. A rivala leswaku yena u byele vaseketeri vo tala leswaku a va fayiteli Joshirman na Mr Post hi switina. Tlhandla kambirhi yena Ben Mayenga u na papila leri a nga ri veka 11 to 10 years ri tshama ndlwini yena i stora ti-negative information rather than ku stora ti-good information, so i ti-affecte hi yexe. Joshirman u hehliwa hikuva u karhi u rabe marito ya Ben Mayenga na Prince Rangani eka risimu ra Hekeleheke ende u rabe album ya Mapele ku va wena na Mapele mi hambanile. Joshirman na wena Ben Mayenga mi ti-selfish, mi lava ku swilo swi va yamela ntsena esayitini ra n'wina, hikokwalaho mi tshamaku mi ri ku xanisekeni emiehleketweni. A swi kahle ku va mi tshama mi ri na swilo swo fana na sweswo. Tshunxekani mi hola timbilwini ta n'wina mi amukela vanhu van'wana tanihi vanhu van'wana. Music wa hina wa Xitsonga wu talele ngopfu hi negative emotions, so vanhu a va ha rhandzi music, va rhandza munhu, va zonda munhu, va nga rhandzi music. So instead ya ku hi celebrate music wa hina wu hi hlanganisa, music wu playa part kuluma ngopfu ehenhleni ka unity ya rixaka. So hina Matsonga a hi khomanangi mhaka ya music lowu nga install-iwa ehenhleni ka hina. Un'wana i ri Ben Mayenga, un'wana i ri Mr Post, un'wana i ri Makama, un'wana i ri yini, i mhaka ya emotion leyi nga kona. Hi taleriwe ngopfu hi rivengo, tinxaka letin'wana ta hi hleka hikuva hina xihina a hi khomanangi, ende sweswo swi endliwa hi impact ya music lowu nga tisiwa kona hikwalaho ka nkucetelo wa Joshirman hikuva a nga kucetela Ben Mayenga ku a sungula beef. So mi hi onhele rixaka n'wina, tinqambi ta hina to tiyimbelela hi ku rhukana. And rhandza tinsimu ta Mr Post to fana na N'wamzamani, tinsimu to fana na Trouble leyikulu, tinsimu to fana na Ndhambi, hikuva ti vuyelerisa rixaka ri khomana ku fana na nkama lowu ka ha ri Exxon Baluleke, Matsonga, Sinombelane, Dr Thomas Chauke, a ku ri tinsimu ta rirhandzu. Se a hi vuyeleni ka ku vona tinsimu ta rirhandzu hi tshika ku vengana hi ri hexe. Xivutiso ni kombela ku hlamuriwa ka comment: why men are never comfortable sleeping at women's place?